Li Türkiye rewşa aborî her ku diçe xirab dibe. Ji ber zêdebûna nirxê tiştan êdî welatî nikarin dabîna mala xwe bikin. Kesên ku karmendin monçeyên ku werdigirin qîmê lêçûnê wan nakin. Li kolanên Amedê welatiyên ku rewşa aboriyê nirxandin nêrînên xwe sanên ziman. Ekonomiya Türkiye nemaye. Ona sıfır yani. Em keski pek geçirmiş ne yapın yani uçut bejin bira bejin. Yani ne maaş tertkin ne jiti çeki tertke. Yani zor ve hükümete göre de giş bedek ne besen ne yapı mümkün ne. Yo vallahi geçirmiş ne zor emsere meyetinin yani. لا ولا نظام ببيجم قرعة بالنافي خدي ها أكرم ما خدي درباس ذاك تشوخ شكر خدي تعالى لو متى خوار رحمي لما يجي وين رحمي يا ولا زبيس لا برتشيم Hepki qîskamın öğretmene ev me idare etke. Me 5 milyar yem kredidir. Elektrik hakkı ceyran dünya 305 ranay. Ave diyse olsa. Evet. Vallahi zor. Yani meye da careyem deyindkin. نورا إدارة ما نابو إذا ما كلمة إدارة ما نابو هم بزوره دبا كيلو كي كارتول بيواز بيا 30 مليون إدارة دبا Hinek welatî dibêjin ku monçeyê teqewtbûnê qîmê bazarê nake. Ji ber wê di malekî da heger du sê kes îş nekin nikarin kirêya xwe bidin û bijîn. Ji welatiyan ên ku ji hikûmetê razî ne jî hene. Lê balkêşe ku rewşa wan jî xirab e. معاش عندك مقلي معاشي عندك معاشات كان حفتوني كراوة هي كلا وزية قيمة قيم ناكا ام دخوازه ve hükümeti herre ondan sonra priyat zikirinin ki ekonomi halbuki ekonomiye me Türkiye pır başa fakat kişi dizin vakta dizi tüne bejme kişi pır inşallah derbas bibe ملت پریشان ہے حکومت تو نہیں ہے ملت نکان پاری کی نام بمالا خواه هر تیش بها بویه تیش کی نای سندنی دام بیشه تشتي نام ملتي دا لقاوي لهرجي تشتي از دبينم قريز كي برمازنا يا جدر ودا بكي براتينن هنكي في قريزه حتى seçme بدن سكراندن ya da yani milleti idare dekin ama ve patlak ki mazın bedevi ya ve krizi. Valla ekonomi xirab duruma millet pır xirab millet nikat işteki bikir kilo goşt bir 300 milyon millet der pazarı nikalış bir şey ki millet çökmüş bir inşallah va düzenayı her düzene kan ne verir ولا شيء من هي ها ولا نابا ولا نابا بس يمين بالله هنا وصاب بوشمان ببن سريخ هنا للكبرى وخن كبري مزنج تلي بوشمان نابا Li Tirkiye ji sedî şêst welatî rewşa wan xirab e lê ji hikûmetê memnûn xuya dikin. Ferhat Mehmedoğlu, Kurtsat News, Amed.